Anya laki din! Naimbag man tayo may kadito'y balay, Sister Dominga. Adda ka di manan imarites mo, Marie Flora. Awan, met. Kaya't ka lang alakwan. Anya tilakom aya. Makitam tayo a bracelet. An-ano kumangay ti bracelet mo't, Mare? Anya kalaki din aya. Sana basta bracelet lang da ito ay. Pampaswerte da ito a bracelet. Ha? Aya? Flang! Iso ti usar da kiti babak nang. Iso agumatang kametan. Sagmamanungay day ta. 500 only. Ay, una yun, Mare. Nakangingi na magayam. When, takas ko nakitayan. Saan laga basta bracelet da ito'y lakok, mare. Pampaswerte da ito'y a bracelet. Apay nga ita ka lang, Dominga, anak ka. Anya lakit din ayananang. Saan ka di nga imbagak kada kayo, ang mapanak iti ayan ni Marie Flora, ni Badingay. Ay, aguray ka. Sa dinaw tinangalaam iti dayta bracelet, anak ka. Kasla dapay silaw-silaw na. Ginatang ko kin ni Marie Flora daytoy nanang. Ay, sus, kumpurmi man ang tigat-gatangam. Ay nananang, di kay kadiag sao iti kasta. Ngamin, saan abasta bracelet laeng daytoy. Lucky charm daytoy nanang. Pangpaswerte a bracelet. Sagmamanungay ti kasta. 500 only, nanang. Anya, ay una yan Dominga. Nakangin-nginamot gayam. Nagasam ngay dayta. 500. Saan abale, nanang? Tano ag swerte, Dakdakkel to ti ag subli. Ti ko na ngamin ni Marie Flora. Kastoy kano ti usar, dagiti babak na. Awan ti papanaminton bigat, Dominga, bakat. Awan, apay aya. Mabalin nga tulungan na nga agmula iti bangkag. Ay na, saan ang mabalin, Guryo? Ay, nukasta, dinak nga ron, kaya't nga tulungan. Anya lakit din aya, Guryo. Kaya't ka kumaatulungan ngam adumat tinasken alabaak inton bigat. Ay, kasjay. Wen, sana bale, bumawi aktukan ka no saan akon abisi. Sikamot ti masalaw ko iti dalan, pare Guryo. Di mo ibaga, mapan ka manan iti bangkag yaw. Kapilitan, pare Pedro yang. Dumot nga maintenance kan nga imulak. Di mo manan kadwan ni bakit mo. Si kalaang samot yag, trabaho iti bangkag yaw. Adu nga ro ti araramiden na diyajay nga asawak nga. Kit no kanayon ang makita kay jayan ni bakla, pare. Aya! Wen, kit no nagmayat ti kakatawaan da, tunggal lumabas sa kita yan da bakla. Ang mga nakarup-rupa na lang tinakitahan, pare. Ay na, nyalaki din na ya, pare. Napigsapay lang ti panagkita. Iso asigurado ka ni bakit mo tinakita. Bayaman ta, kasarita ko di asawak, maipapan iti dayta abuenag, pare. Una, pare. Narigat mait no si kalaang tiyag-trabaho. Sa di numanag, ipapanam, Dominga, anak ka. Iti ayan ni bakla ako marek, nanang. Na, kunak man no kunam ngaglaba ka ita. Madamdaman to, nanang. Imbes ngaglaba ka, tapno mamagaan. Saan? Taday tamakimar marites ti pangrunam. Anya lakit din ayan, nanang. Agawid ak tumitla adagos kunakmet. Adyan tula nga inti panunutan ti asawam iti kastangar aramida manakaw. Ay nananang naanos ni Guryo nga asawak. Ay na, Dominga aya. Sige nga rod nanang, aglabaak pa'y sakbay apumanawa. Tapno di yumat ko na. Naladaw kamat nga imay, Mari Dominga. Ay na mare, naglabaak pa'y ngamin. Apay aya. Lakwan ka manen. Anya manen ngay dayta. Necklace, kan dekorasyon na pampaswerte. Manan? Yap!
Gumatangkan. Tapno ada display medyo balayo. Tapno nalakalang asumrek ti swerte. Effective nga ta dayta. Ano fa? Anya laki din aya? Kitaan nak nang rugi idi nang ikarga iti pampaswerte a dekorasyon iti balay. Ay na ang daming blessings na si Mangpet. Nanginan sa mo dayta. Amangan no saan ko ang mabayadan. Ano likes mo? Ikang ka iti set tapno makatipid ka. Ay, alaman nga rod, Mare. Ikanak iti may sa aset. Tapno ag swerte kami man matkiniguryo. Ang mga nuday tapay ti bumaknangan mi nga gasawa. Alam ka di itamare? Ura ited ko iti 3,000. Set daytan. I-reserve mo pa'y laang para kanyak. Agdiskitarak pa'y iti pagbayad ko. Di ka madanagan. Taalaag tumulaang. Adi akong Dominga, bakit? Ay na, saan pa yan nag-awid ni Dominga, Guryaw? Uy, sa di naman ang tinapanan na ngay. Ay kat na pa na, iti ayan ti kumari na abakla. No kasta, husto nga ron ti ibagbagan ni Pare Pedre ang kanya. Ay niya timbaga na kan ka anak ka. Kanayon kano ang makita nati asawak, iji ayan di aplura nga bakla. Sana kun nga agulbod pa'y. Ay, apo. Tauray siya, diyak kanunungan ti dakas nga ramid ti anak ka. Pudnaw, tinaibag ati kumparaim. Tunggal mapan kay ti bangkagyaw. Agrubot mo tan, amapan iti ayan ti kumari na abakla. Anya? Wan, iso ano siya ti sika. Isurot mo ti asawam, numapan kay ti bangkagyaw. Tapno saan ati kinasadot na ti pakpakat na. Sa di nung hatati na nga ni Dominga datoy nga bracelet? Ay, mudtoy ta bracelet ko. Apay aya, apakibibiyang dagiti gamit ko si Kaguryo. Nangalam ngay datoy. Ginatang ko day takin ni Marie Flora. Ne, manumat ngay. 500 lang. Anya? 500? Nanyalakit din aya, Guryo. Saan ka atulang? Sinayang mo ti 500 para iti kasta lang nga bracelet? Ay sos, lucky charm da ito'y a bracelet, Guryo. Amam, ti kunada a lucky charm. Pampaswerte. Komporme ti patpatyam siya ka Dominga. Anya nga iti amam. Amangan no da ito yung ti pagswertyan talakay. Ay, ikanak man kit di iti 3,000. Tapno adda ibayad ko iti pampaswerte a dekorasyon nga inorder ko. 3,000! Ay na, pangasin man Dominga. Saan nga kung kumporme ti gatgatangan ta sayang ti kwarta. Ala, kung ti order ko a pampaswerte, Marie Flora. May bit lang payment first. Sana mabalin ti utang. Anya kalakit din aya. Adda pagbayad ko. Ti ko namin iti-text mo. Sana maya ti asawa magumatang kay ti pampaswerte. Wen, iso ang nagbulod akpay laeng iti may sa ako marek. Kaya't kumati gumatang iti pampaswerte. Taamangan no isunto mati bumaknangan may. Ay, wan! Posible mapasamak dayta. Think positive lang. Ay na, agyaman na, Marie Flora. Naimbag ka pa'y tamaawatan na. Ay, nawanan niya manamare. Kastamot lang, adi ti boyfriend ko idi kanya. Iso amaawatan ka. Ala, awatem nga roden ti bayad ko. Taiyawid ko matandag iti lucky charm ko. Apay akas ta ti reaksyon nyo nakakita kanyak nanang. Sa di naman ang tinangalaam iti dayta aniklice Dominga anak ka. Di mo ibaga pampaswerte manan dayta. Anya kalakit din ayan nanang. Awan mo ti dakes numamati tayo iti swerte. Ala, ikatam dayta aniklice. Tanay, agrup-rupa kan nga. Ay, jak maawatan. Ti ko na ti gayim ko. Effective kano dagitoy alaki charm nanang. Kastoy kano kat ti usar dagiti babaknang. Awan met siguro ti dakes na no padasan tayo met. Ay na, Dominga ay. Oray mano pa'y alaki charm ti yawid mo dito'y balay.
No agsadot-sadot ka mo, ayawan latam mo. Ninanang mo, imbes atulungan nak amang isimpa kadagiti pampaswerte a dekorasyon, saan ta uyawundak pay lang? Wala, tama nga no day tamanan ti pangrugyan ti saan nyo pagkinawatan iti asawam. Anya tinapasamak dito balay Dominga. Magustom ka di dagiti dekorasyon a ginatang ko, lakay. Kunak nga sardengan ti gumatang ti komporme nga. Saan akom kumpurmi dagita, guryo? Lucky charm dagita kunak lang arudan. Anya lakit din aya. Uray manopay nga lucky charm ti gatangam. No, saan kamat nga nagagat? Oho, awan lat amok ditan. Hey, jak amo kada kayo kininanang. Talaga nga awan ti pamatiyo kanya. Una atawan mo ti denggem nga sao. Idida mo, gimatang ka ti bracelet. Ita, gimatang ka man ti necklace mo. Kan dekorasyon dito ibalay. Nagngingi na pa mat. Pudno anangina ta effective kanumat a lucky charm ko na ni Marie Flora. Kita amita, dakkel tinagbaliwan ti panagbiagda. Rimang ay ti panagbiagda ah. Gaputa nagagat da. Pare, sa dino ti papanam katrabain. Ay, mapanak iji ayan ni tatang. Nagapa kami kani asawak nga dajay. Anya? Anya man ang tinagapaan nyo, pare. Dagiti laki charm nga ginatgatang na pare. Ay, anya laki day. Saan mo tadakas no gumatang iti lucky charm, pare? Kitain na kumamot ti limitasyon na. Kasta mati kong kunak nga agasa madata 3-5 nga ginastos na. Kapi kapay guryo, anak ko. Agyaman na katatang. Anya ngamin, tinagapaan nyo iti asawam. Kas ano ngay? Sana lang arudan nga tultulungan ti tao ijay trabahok. Di mat nga umay iji bangkag. Kumporme ti gat-gatangan na. Kas kumay ti anya. Ada ka dita nga bracelet, necklace, kas kada dekorasyon ti balay kano nga pagpaswerte. Amangan met, numadi nga minting kas na manakisarita kan kuana. Imbagakmat nga oray manupay nga lucky charm ti iyawid na ija balay no nasadot awan serbina. Impakaawat mo kumana sayat kan kuana anak ko. Kasano nga ipakaawat ko kat makaungungot mat amakisarita. Ungot nga ungot. Simple lang tinagapaan nyo. Pagsaritaan nyo kit diyan na sayat. Alas 10 ni tirabe ay. Nga saan pa'y laang anagawit ti asawam. No apay mo't nga may nakumkumpurmi ti gat-gatangaw manakaw. Ay nananang bayan nyo. Di uray agawid iti ayanda. Asino ti bot-bot nga na. Ayan ya kalakit din aya Dominga anak ko. Saan anasaya at ti kasta ngay bagbagam. No nangyula ang dagiti insawsawang nakanyak itay nanang. Husto magti asawa manakaw. Sana dakas no gumatang kay ti lucky charm. Ngam kuma, nayunam ti gagat mo. Ngabain, awan ti magic anak ka. May sakayong mananang. No siyak ti sika. Agpakumbaba ka nanak ka. Ay na, day tati saan ama pasamak nanang. Agpanunot ka na imbag Dominga. Awan ti dakas na, no ibabam ti pride mo. Kanaklunam ti kamalay. Di mo ibaga, asan ka nga gawit itaarabi, anak ko. Dito yak pa lang nga maturog ta, sigurado nga napudot ti ulo di asawak. Ha? Tatang, di kay madanagan ta agawidak no agsapa. Urayak lang nga agbaw ti ungot di asawak. Maturog ka nga rod pa lang iti sled, di kapsat mo. Sana bali, ta saan nga agawid ita. Ay, agyamanak, tatang. Naimbag nga agsapam, nanang. Ay, kastamot kang ka, Dominga, anak ka. Saan ka di nagawid ti asawam idirabe? Saan nga rod, nanang?
Madanagan akong kankwana. Saan arumbeng anak iapa akan kwa na idirabi. Nasayat magtanaka amiris kan Dominga. Gayam nanang rumarak ita. Da kayo pa'y laang ti makaamu dito'y balay. Sana bale tagsubli ak tumot la adagaws. Day, siya din numanan ay ati papanam. Mapanak iti ayan daguryo nanang. Amangan no ijay tinapanan na idirabi Nasayat, day na panunot mo anak ka. Sigurado amaragsakan ti asawam. Nagbubat akong tatang amangan no agur-urayan ni Dominga. Wen anako. Pagsaritaan nyo anasayan. No anyaman, tisa nyo nagkinawatan. Un tatang, kasta ti arami din me. Guryo Mata- lakay, ne. adda ka kadidita. Ne, ti asawam ti agpukpukaw. Guryo, agawit ako man lakay. Wen nga agpaiso Amangan no nakaamirisan tatang. Rumar ka nga rudan. Umay na kan sa sukunan. Anya ter aramidem dito ngay, bakat Umay kasukunan lakay. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko kan kaidirabi lipatan mo da jay. Ura siya akat, pasensya anak matan niya. Saan arumbang adumawat ka iti pamakawan kanyak, lakay. Ngamin, siyak tinagbasol, siyak tinagkamali. Bumawi akto kan ka. Nagawit nga ro dun Ay, mabiit lang lakay. Agpakada akpay akin ni tatang. Ay, si kami ti lumawas iti paraangan ni Sister Dominga. Dumagas ka pa'y, adumanan tila akong alaki chan. Ay na, pasensya kan Mari Flora. Ngam sa anak pa'y agumatang itilakom apampaswerte. Out of budget, Mare. O sige. Inton maminsan tulangin, Mare. Ay, katun Mare. O sige nga rod, agpatuloy akon. Sigurado nga agur-urayin ni Guryo kanyak. Oh? Agmula kami kanukat iti mais ita. Oy, himala. Nasken nga aggagetakon. Nang runa pa'y kat nanginan ti magatang ita. Okay, ingat-ingat sa daan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Maria, talaga ka di nga awan namnamakan ka? Ha? Ngamin, siyam abulan nga agdatdato nakan ka. Maging kaita. Diyak pa'y amaw, nadanam namak. Pangasim mo din Ibagam. Please. Pasensya kan Pedro. Ngamjak pa'y masumbatan dayta. Kasta. Sige saan ka nga apuraan? Uray umabot iti dekada ti panagdaton ko kang ka. No problem. Basta iti udi na. Ay ka siyak taklunan. Anya? Una Maria. Ikarik day taken ka. Promise. Anya, gapulaang iti babae ti pagkaskasta ang Pedro. Ay unay kan. Pampanunutag nga rin nanang. No apay nga aging ga ita. Kat dinakmut din aklunan ni Maria. Apay anya nga ti parikot kanya kaya. Anya? Gwapo akmay. Ken may sa amok mo't tagporma. Pasig mo't alibay ti pantalon kaw. Agraman brief ko, Levi's. Li amin a jacket kaw. Ken jag mo't amin a t-shirt kaw. Uray brief kaw. Hanford. Kaskada niya ditan. Oh. Anya? Mariribo ka nak. Anya pa lang ata ti sapulan ni Maria kanyak. Idin to ta damot amin kanyak. Ti amok akayat ti babae. Anya? Imbag kumamot ibaga na ti kayat na hatap na amok. Hanggang sa amoy. Anya? Day talang ti pagparparikutan ni Pedro, nanang? Ay, wun nga rod anak kaw. Parikot na kanaw no kasano nga aklonan ni Maria.
Aniya. Iso ano maminsan, iso pa yun ti barbartakan na, kandi napakapangpanganan. Kasanumot nga na magustuhan ni Maria. Kat saan mo't ngagdigdigos. Tunggal mapan sumarungkar, agpumada lang, nga uray nagangdod. Intun kon addan ti Adem, ang mga numangag na, narigatan, ang mumatanday jay, di na kayat nga damang mangag na kontra kan kwa na. Aya. Isumot tipod no. Di uray mangag na. Anya ti amo tayo nanang, no isukit di ti pagbaliwan na. Ay, sa dino ti papa na, Manong Baldo, ha? 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 Ay na. Mapanak man ni balay da Maria. Mapan ka man agaraman ako na akon. Anya nga ta, numang sapol kalangan iti sa baling aramam. Ha? Ape anak ko nam na ita. Ngamin, amang ano, manamnamam iti dadya Maria. Saan lang amin asikat agar-aram kan kuwan na? Ha? Ura ni Pedro ang absat ni Manang Odessa. Ang datdaton madlakan kuwan na. Ket, no iso ti aklonin na, o di masaktan ka? Ay ayatek ni Maria, duna. Isu ti babayan ay dumduma iti panagkita. Ha? Ngamin, malaksit iti kinapindas na. Nasingpit pa eh. Ganon? So tuloy latta ti laban ha. Makaamuritan, no sino kada kami ti aklunan na. Nay, si kamat gayam ti masabat ka, Baldaw. Papanam ngay katrabe ay baraw. Ha? Hey, kwa nana. Inak man na ayan da Maria. Inak man sarungkaran. Anya, ni Maria nga ar-arman matlaang ni Pedro nga anak ka, ti bagbagam. Ha? Ay, way nana. Anya, Ape akas lamas daw kayo, nana. mas daawak tamay may sa ababa iti ar-arman yu adwa. Uy, nana. No asino kada kami ti aklunan na. Ay kat pasensya ti maysa. Anya, No siyak to ti maasawam. Awan pagdanagam. Ngamin, amin na panagayat. Ken pamatag. Ipaay ko amin, Maria. Sa anak man ang managporma, akas ken ni Pedro, ngam napurma mo ti panagayat ko, Maria. Baldo, saan mo't ati pa nagpurma ti pangibasbasarak iti may sa lalaki? Uray simple, basta saan aman loloko. Kayat mo asawan. Siyak ti kayat mo. Ah? Ay, awan imbagak Anya? Ngam, Maria. Ibagam kumamot no adanam na makin ka, when no awan. Tapno amok Ay, pasensya kan, Baldo. Ngamjak pa'y masungbatan day ta sa ludsud mo. Ngam di ka matanagan. Numan bilang taadan to sungbat ko. Pakaragsakam. Saan mo apakasakitan? Ha? Yes! Anya? Nasabat yun ni Baldo ang mapanagaram ka ni Maria, nanang? Wan nga road. Apay, agang angawak aya. Ti awanan ba eh? Ti muna siguro, iso ti kayat ni Maria. Ang nagbiddaw. Nakabadbado, iti pa nagbabado na. Alangan nga, iso ti kayat ni Maria. Anya? Pudno mo ti bagbagak, sana yan nanang. Naglada di abal daw. Pasig pa'y achip dagiti kawus na. Pasig nga ukay-ukay. Sana kas kanyak. Alibay sa amin na pantalon ko. Agraman brief ko ako nak. Anya? Sana nga kawkawus iti chip. Amin at t-shirt ko li. Sana kas ka ni Baldo alala ka unti kawus na. Isaw asan amang namnama dayjay nga iso ti aklunin ni Maria. Awang ka babain na Adya. Kasta timbaga da dya Pedro kada kayo, nanang? Wan anak ko. Ay nakauy-uyaw mo ti kabsat mo. Gapulaang iti babay. Una yan ni Pedro. Awan babay na nga uyaw itipada na tao. Wan nga raw danak ko. Payman takasaritak tuman inton sumangpet. Sana na saya at aramidan na. Ay wan man anak ko.
kasaritam, bareng maamiris na. Unay kamatan, Pedro. Apay, ti panagkunam ket nasaya ti bagbagam. Ha? Nay, apay akas ti panagsawoyo nga kanya. Ket pudno mo ti bagbagak. Pudno, ngem nasken kadipay nga ibagam. Mabalin mo met a panunutan laeng. Sana nasken nga isawang mo apasig alalakaan ti gawas ni Baldo. Ay, ibagbagak lang ti pudno, manong. Ti dakes no saan apudno. Kasjay at ti madi. Ah, anya? Kita ti pantolong ko, ah. Levi's. Kita ti jacket ko, anay. Lee. Ken ti t-shirt ko, Jag. Amang ano, kita pa'y ti Hanford a brief ko. Kaya mau. Anya? Ay unay kan, Pedro. Panawan nakman langin dito. Amang ano, nya pati maaramid ko kan ka. Ay, nakapulas ka mo't Pedro. Papanamanan. Sa dino kumapay nga eh. Iti ayan ni Maria, ah. Inak sa rungkaran. Anya, sumarungkar ka iti balasang ngam di ka man nagdigaws. Ay na Pedro, palpaliiwan ka tapno ang maum. Dua alawasan asaan ka nagdigdigaws. Ha? Tunggal adda pagnam. Day tala agdiramos ti aramidam. Di ka pa'y agdigos mag. Ninanang mo't. Ay na Pedro anak ko, awan serbe day takawas mo apasig ang inginaan no di ka matammo ti agdigaws. Di ka kadi mabaeng kini Maria. Amapan mo sa rungkaran ngem nagangdod ka mag. Anya? Pangaasim ka di anak ko. Ingka man agdigaws. Sana tinapatag. Makita a branded dagiti kawas ka. Anya! Ay na, pasensya kan, Pedro. Ngamawan at talaga timariknak a panagayat kan ka. Maria? Yak kayat amasaktan tiriknam. Ngam, nasaysaya atan day nga aramida. Tapno saan ka amang namnama. Apay, da kayo ka din iti day jabal daw? Ah? Ay, saan? Saan ko pa'y nga inaklon ni Baldo? Aklonak pa'y laang. Anya? Pudno tinangag mo, Pedro. Aklonak pa'y laang ni Baldo. Maria, anya ka di ti kurang kanyak. Anya ka di dagiti banag ganda ka ni Baldo nga awang kanyak. Ibagan man. Pasigmat ang inginaan namin nakawas ka. Ti pantalong ko na, Levi's ko naman. Agraman brief ko. Branded. Sana kas ka ni Baldo at chip amin nakawas na. Kas tamot ti rupa na. Anya? Pangasim, bawiyam timbangam. Pangasim atasyak ti aklunam. Ay, jak agaw awen. Aging gaasaan mo nga ibalikas asyak ti kayat mo. Anya? Ay na, Pedro, pangaasim ta agawid ka kuman. Saan nga agbalo ti pangadeng ko? Ni Baldo ti ay ayatak. Saan asikan? Ay, pangasim ko Maria. Siyak ati ayatan. Adayo ti langak, no may kumpara ka ni Baldaw. Amok nga agporma. Ni Baldo nga, hikit saan? Ay nasaan ko maaday ta ti pangibasaram. Ala, tapno agawid kan. Ibagakla ang ti pudno. Ha? Wan, pudno anapurma ka. Levi's amin a pantalon mo. Meryl ti sapatos mo. Kan may sa, kas itinakunam. Ultimo brief mo kat branded. Iso na lang, tawagwag mo't day tarupam. Anya? Awan serbi dagita pasig a branded akawas mo. No di mo matammo ti agdigos. O may kasumarungkar kanyak, asaan ka man lang agdigos. Maangot ko pa'y ti payod mo. Ha? Naimbag pa'y ani Baldo. Oray pasig nga ukay-ukay ti kawas na, branded matiro pa na. Ngamin, amo na ti agdigos. Anya? Apay nga kastoy nanang. Napudnong mo ti panagayat ko kanya Maria. Apay nga pinaay na. Na, agsangit kamot tananak ka. Ay, mas daawak man. Itala ang makakita ak iti tao ang nakauy-uyaw nga agsangsangit.
May salaang tisungbat ko iti dayta sa lutsod mo. Ah, Iso asaan asika tinaklon ni Maria. Gaputan na ang dud ka. Di mo amaw tagdigaws. Amom ngamin anya anak ka. Di balasang, di kayat da, jay managdigaws. Ha? Saan akasken ka? Adira-diram uslaeng tar aramidem. nya kay mo tay. Imbis at tulungan na ka makamove on. Kastapay lang ti bagayaw. Ay nanak ko, ibagbagak laeng tipod no. Panawan da la dito yan. Nawan tinasayat nga bagayaw. Salbag di kasi biyag. Talaga gaasalbag. Oh, pare Pedro. Apay ngay. Kasla, nabartek kamot na kanayon. Wan nga rod, Pedro. Idi na minsan ang nakita ka dito igit ti kalsada. Nabartek ka manan. Apa, nagkuyog kayo doa, ha? Ha? Apay? Di mo amo nga agayan ayat kamin kin ni Baldo? Aya, Iso ti inaklon ko. Ngamin, adda amin kan kwa na ti kinasingpat asap sa pulak. Saan akasken ka? aya. Di na ako mamapabay na nakasta. Kita mo nagwabuak na eh. Ngayon ni Baldo. Pare. Uwanan. Gwapo mo na amin na gwapo, pare. Sapay ko ma. Tabaliwam day nagalas nga ugalim. Anya! Jack maklon at talaga ti pan nakaupay ko ni Maria. Anya? Jack mapukawan ni tinamnama. Sublyak la tada dya babae. Masigurado nga ayatin nagtumulayang manong. Ay na, no siyak ti si ka Pedro niya. Mabain akon. Gapo, taison amis mo tinangibaga nga ang dud ka. Sasawam mo't manong. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Sursurwam kumamit nga mintag digos. Wen, pudno nga mong tiyag forma. Kayan may sa, amom adalaan dagiti brande na kawas mo. Ang ti problema kat, di kag digdigos. Ha? Awan ti serbi ti brande na kawas, nukas lapigad met ti rupa, mawatam. Tunggal mapan ka sumarong ka jayan ni Maria, di ka digdigos. Agpumada ka, adi ka mga nagdigos. Apay, asino kumangay ti babae amayatkan ka, no bilang tadak. Ha, di siguro ada kurkurang na, mamati akpay. Kuha. No agsasaw ka. Kunamlan no ka ba alam amin at tao. Ngamin, kasta unay ti kinamanaguyaw mo. Agam, danumot lagay am ti kabuteng mo, Pedro. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Kaya't kung agkalay sa kamin kini Celia, Nana Marta. Ikalaysam ti anak ka. Agkalaysa kamin ka ni Arman, nanang. Nakasagana kami moten ng pamilya. Sige ing kaayaban ni tatang mo, taagsasarita tayo, Arman. Una na, iti pa nagsublik, kadwakton ni tatang ko. Sige, agururay kami. Tano talaga akayat mo nga ikalay sa ti anak ko, nasken ang mapagsasaritaan dagiti pambanag nga importante. Anya ka di dagita nga importante nga ibagayo, nanang. Nana? Ado ti importante akayat ko nga ibaga. Una na. Agsubliak to akadwak ni tatang ko. Adda kamin iti anak ko, Marta. Kahit anya nga ruden ngay. Pagsasaritaan tayo nga ruden ti kalay sa dagiti dua. Sige, ngam kastoy ti maibagak, Sika nga ama ti lalaki, nasken nga adadakkel a kantidad nga ited mo kadakwada, sakbay ti kalaysada. Dakkel a kantidad? 1. Dayta a kantidad, ket kas pangrugyandan to no kalaysadan. Tasan mat amabalin nga awan pangrugyanda. Anya?
Kan, ti kayat ko pa'y amaysa, kat nasken nga ado ti maparte. Takayat ko, nga intero a bumarangay, kat agatindar iti kalaysa. Kan, kayat ko asaan a basta-basta ti trahe di Buda, nga isuot ti anak ko. Nasken na paggastusan yun to amin dagita, tada kayo lakat nga rod ti lalaki. Anya? Amin nga abay, kan siyak, kan sika, kat maya tibado na inton kalaysa. Ay, unay ay. Kan maysa, kayat ko nga adda banda inton maangay ti kalaysa. Takabayatan ti panagmarcha ti anak ko amapan iji altar, nasken nga adamang tukar a banda. Kasla drum in lyre? One, kaslakas jay ti tukar na. Isu anasken amang renta ka iti banda nga agtukar. Anya? Kang runaan na, nasken nga adamayawat mo kadakwada at titulo ti daga, a para kadakwada. Kas maysa apang rugyanda inton agasawa dan. Mabalin at talunin da, uno, depende iti kayat da nga aramidan iti day taadaga. Ay, nagadun timbagam, Marta. Ay, no saan nyo akabaulan nga ipaay dagiti amin nga imbagak? Awan nga ro ti maangay akalaysa. Anya? Ay, anya kalakit din aya, Marta. Kas kilagraraman. Nagnginakalay sa ti kayat mo. Ay, no saan nyo ang maipaay dagiti amin nga imbagak? Awan maangay akalaysa. Anyalakit din aya nanang. No anyaladitan tikid daw nyo kada tataramos. Nagado, saan damot abak nang tapno dawatan nyo iti nagado? Ay agulimag ka, para iti pagsayatam dagiti amin ngayon bagak. Saan amay parbang nanang? Saan damot abak nang? Kas iti kinunayo adaga. Pangalaan da nga iti dagada. Kat makitagtagad dalaang mat nga agama. No saan da ama ita dagiti kidkidawag. Saan ama tuloy ti kalay sayaw? Anya? Nanggagbot imbagak selya? No saan da ama ita ti kidkidawag, awan kalay sa ama pasamak. Oh, kasanuitan narman. Saan mo ama ikalay sa ni Silya? Tas saan tamot ama itag dagiti amin akid daw ti inana? Tatang. Agraraman kat day siya bakit agasam nga day ta akid daw na. Titulo ti daga, kwarta adak kilagatad, kan maimbitaran kanu amin na bumarangay, intun kalay sayo kini Silya, sakit naskin kanu nga dapay bandang agtukar. Ay, anyalakit din ni bakit Martaya? Agraraman na talaga. Tatang. Oh, kasanuitan. Jak maitad dagitikid daw ni Marta. Ay ayadak ni Silya, tatang. Itaray maun. Anya? Nagadukot nga mo ni Marta. Ako namlan baknang. Padak tumot lang nga mamirmiraot. Tatang. Ay kwagaya marman. San mo nga itartaray ni Silya? Ngamain, jak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Jak kayat yagraraman nga abalayan. Diyak amo ti aramidag, tatang. Tinasayat nga aramidam. Umadayo ka baylaang. Ingkamanggad iti adayaw. Ket agurnong ka. Iti kasta. Inton talaga nga kalaysakan. At danto aramatam. Ngamin, awan at talaga ti manamnamam kanyak. Taan niya ngay nga rod. Pobre akmet nga amam. Awan babain mo alalakay. Agraraman ka amang ikalay sa itinapintas nga nakaw. Apay, kabaalam apakanan, kat adayo anak kurkurapay kayo ngamda kamay. Agbain kamot
Kuana na. Saan mi man ama ipaay dagiti daw yo. Ngam napudno akin ni Celia. Agtinulong kami para iti pagbiag mi. Ay, sana mabalay. Numaitad yo dagiti kidkidawak. O sige, ikalay sam ti anak kaw. Ngam no saan? Nung ka akanunungak ti kalay sayaw. Nana, Mala, pumanaw kan. Agpakita kan tulaangan no addanto dagiti kidkidawak. nasakit ti panagsasao ni nanang mo kanyak, Celia. Iso nga umadayo ak pailang. Anya, sa dino ti papanam. Inak makigasang gasat ijay syudad. Ay saan Arman, di nakpanawan. No madayo ka, sumurot akmot nga rod. Panawam ni nanang mo? Katuan inakmot manggad ijay syudad. Mala, agpasyudad tangarod adwa. Jak ibagbaga ka ni nanang dahi ti apanggap ta. Ta sigurado, lapdan nak dahi dyan. Ala, makamu kayo iti aramidan yaw. Basta ti makunak, agan annad kayo ijay syudad. Wantatang, adda ni kasinsinjo ijay syudad. Agpatulong aklangan kun kuana makastrak iti trabaho. Ay, mala. Saan ka alapdad? Basta agan annad ka anak kaw. Wantatang, kahit kano nga raw nga agpasyudad kayaw, inton parbangon tatang. Mala, da kayo ti makambaw. Maklaat lakit din ni nanang. Gaputa awan nagluto iti armosar. Siya ngamin ti para luto. Mabalin mo mati agsubli. Amang numakonsensya ka amang panaw kininanang mo. Makonsensya ngam saan mat ngamin ama iparbang ti kayat na. Kan maysa, adaan akon iti edad. Iso asanen anas kan nga iso ti masurot. Celia, Mapantay di syudad. Kat agurnong ta iti pagpuunan ta nga agnegosyo. wan, kasta ti aramidan ta. Agnegosyo ta. Wen Arman, kat day ta ti pangrugyan ta. Agtinulong ta para kada ta. Wan Celia, agtinulong ta para iti agbalin a pamilya ta. Hoy, Lakay Ramos, nangipanan ti anak mo, ijay anak ko? Anya kalakit din ay Marta. Imag agsapaan ngem adda ka dito'y paraangan may nga agung ungay. Song batam ti saludsod ko. Nangipanan ti anak mo, ijay anak ko. Ibagak man langan kan ka tipod na. Jay anak mo ti simurot ijay anak ko. Sa dino tinapananda. Ijay syudad. Sa dino a syudad. Jaka mau, basta ijay syudad. Sige, awagam jay anak mo tapag subyan na ti anak ko. Ay, anya kalakit din ay Marta. Awagam jay anak mo, kunak ko. Ay, jak amo ti number na. Kanawan silpon ko. Olbad, ipakapitan ka makitam. Ay, anya kalakit din ay Marta. Mala, pumanaw ka man laangin dito'y parangan may. Taamangan no agapatapay. Ay, sige agapata. Saan ka nga atrasan, oray lalaki ka? Ay, Marta, awan makunakin ka. No di, hay, anya lakit din. Wen, kasinsin, da kayong ti agapang di tabangir. Dua sila dayta. Apag iso, imakar tayo agnana ditoy. Adayo ngamin ditoy, di pagtrab-trabahuan na. Alangarot kasinsin. Agyaman ako na Awan gayam. Talaga gayam ada kayo tinagkatuluyan kinisalya. Agayan ayat kami pailaang, Jo. Ngampanggap mi ti agkalaysa. Wana kasinsin. Papanan na no di agkalaysa kayo matlaang. Ket agyaman akin ka Insan, ta inserrak nak iti trabaho iti mall.
Uray may salang a janitor. Bastad da. Wala. Anyalakit din. Nadalos at trabaho na ita kasinsin. Katsyak mat, barang makastro kak itan iti restaurant ang nagaplayak. Medyo basi ti sweldo ichay, ngam kukwadan ti makan. Aganos kayo lata. Kasta talaga. No adaanos, adamit magimulan. Wansan niya, kasta talaga ditoy. Naimbaga, tanawat ka adagos dito'y a restaurant. Adamat experience ko tanagtrabaho akmat lang iti restaurant iti probinsya. Wan ano samlaeng, tanong datuma, adda dagiti kakaduan ang galas ti panagsasauda. Ngam kasta talaga gayeng, oray sa dino ti ayan mo, addalat ta kasta at tao. Wan di mo maikat dayta? Wan, iso nga anos laeng, basta tinasken, ag trabaho ka, basta tinasken, ag trabaho ta. Kat aramiden ta na imbag ti trabaho ta, tapno awan problema. Hoy, Ramos! Aging ka kadita kat saan pa nga imawawag jay anak mo? Imawag, mate. Apay aya. Ayan ka no ti anak ko. Apay adi na pagsublyan. Ay, anya kalakit din aya, Marta. Adda ka manin dito'y angiwat. No di mo pagsublyan dito'y ti anak ko. Talaga nga ipabarangay ka. Ay, anya lakit din ti panunot mo, Marta. Kasimit di anak mo, tas ka tinagbalin nga inana. Da, Ibabain mo laonay ti anak mo. anya ti kunam. Iso pinanawan na ka di anak mo, tadi na magustuhan ti ugalem. Day ti maysa. Ha, ti kunam kit day. Intaray jay anak mo ti anak ko. Day ti maysa rason. Ti kunam kit day. Intaray jay anak mo ti anak ko. Amo Marta, nakasingsing pat di anak mo. Iso adi mo ko maibabain. Anya nga ibabain asasawam. Nasaysayaat no agulimakan. Ngamen, uray agsauka iti agkakasakit. Saanin nga agsubli ti anak mo? Agnaeden ijay syudad, akadwana ni Arman. Kat ijay, naragsak da adwa. Awan ti makalapad iti ayan ayat da. Anya, ay saan amabalain? Anya ka sana mabalinan? Ay, asi ka pa'y Marta. Gapo iti kinaagraraman mo, pinanawan na kan ti anak mo. Kumusta mo ti trabaho mo, Celia? Awan parikot, Arman. Anya nga rod ngay. Ano sa kun Narigat mo't apapakpakanak ken ka. Ken may sa. Inmay ta dito'y syudad. Tapno makaurnong ta. Wan, Celia. Ang mabalin mo lata ti agsubli di probinsya. Tasaklatan ti agurnong. Saan Duwata nga agurnong. Sana bali. Ta kanya-kanya tamot iti urnong. Iso nga awan ti tumaod parikot. Ala Kat ti pagnanaedan ta siled. Agudwata iti bayad. Tanarigat no si kalaang ti agbayad. Wan At damot kanya-kanya ta iti siled. Iso nga agudwata mat ngarot iti abang. Abay, Marta. Anya ti bagam ta pinayabanak dito'y balayaw. Ay, agtrangkaswak sa Ramos. Ha? Kadyak pa'y nang nangan. Aya. Ay, aguray ka nga raw. Tay nakalain tay tiddak amakan. Basit la tikinan ko ite aldaw. Iso nga ado tinatda. Ay, nagsakit ti bagbagi. Mabit lang. Tay nakalain tay natda amakan.
nasayatan nangan ka. Naimas ti sidain, tapris ko nga ikan. Ay, agyaman na, Ramos. Kat anya nga iti tinumarmaw. Awampay tinumar ko. Ala, mabit lang tayo mangayab iti taga-health center. Takitain na ka. Alaman nga ro, Ramos. Pampanunutak ni Nanang, Arman. Kumusta nga tamod dun? Awan mat cellphone na, pangawagak kan kwa na. Agtrangkaso ka no ni nanang mo. Kat ni tatang ko ti mga asikaso. Kasta ti ko na ni tatang iti inawagak. Ha? Ngamayat ka no ita ni nanang mo. Anya? No kasta? Nitatang mo ti mga aywan ka ni Nanang ko? Wala, tawan mo't sabali. Ala, imbag man tamaasikaso na ni Nanang ko. Tawanan ti pagdanagam. Tawanan ti parikot ki ni nanang mo. Agim imbag ka no. Wanya, Marta. Kumusta ti Riknam? Ay, naimbaga kon, Ramos. Hanggang saan ka pa ya mabalin nga trabaho? Nas kananan anay ti panagimbag mo, tapno saan ka mabignat? Ngam. Di kagdanag, tasak ti makamukan ka. Total, agabalayan tantumay. Wan, Ramos. Sige, ibabaawi ko ang dagiti kid-kid daw kada kayo. Saan gayam ama iparbang? No adda, awan dakas na. Ipaay may. Ang manya kay nga raw, kat talagamit nga awan. Ala, agkalay sa nga ro dandarman kanselya. Oray simple laang. Wait, Marta. Uray simple lang. Tinaskin, agkalaysada. Kat naragsak da. Ramos. Nanginaunay nga minti kayat mo akalaysa. Awan serbiti nanginaunay akalaysa. Awan ti serbiti nanginaunay akalaysa. No pasig tumatlaing nga utang. Awan ti sabali amarigatan. No di da arman kansilya. Huwag nga, Rod. Iso nga oray simple laang ti kalaysada. Basta kalaysada. Kat naragsak ti biyagda. Wait, Marta. Day tati kayat ko amang ngagkan ka. Nasaya at launay adenggay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Amom Marites, agkasarmat gaya mo ni Luden, akaklase tayo di high school tayo. Kasta ka de, ay kit nasayaat nga rod ano kasta, kat kaano kanungay. Inton o may alawas ka now. Kasta ya, kat mapantantuan. Ay wana, saan amabalin saan ta amapan? What dayjay ko naman. Wen mirang, mapanta talaga. Isaganak jay kadakkelan nga kubag ijay balay mi. Aniya? Una, punwak to day jay iti watwat. Tay man aglaplapusanan kumakat. Unay kan Marites, ipakat mo manan day ta kinalaing mo, no maipapan iti palanay. Una, apay kapoy. Kailan? Makapaulit ti Rupa di asawa ni Ludin. Ha? Apay akat katawaam. Anya ko ma, di nakakat katawa. Nagpintas ni Ludin. Ngumni, kita man tilang at asawa na. Kaslain pasikig a kaldero. Unay kan Marites. Ay, sapay nagpiksaray ta katawam. Nakababain ka dagiti tattao. Manasa na bale, tanakapangantamutun. Agawit lang. Saan ta ka din nga agbuya iti pasalada? Saanon, agawit takit din. Ay, jak malakdan ang katawan no makikitak di asawa ni Ludin. Ay na, makapalit. Aniya? Nay, what
Liwat mo't day taimot mo, Marites. Ah? Ay, wala na. Napan kami nakipangan ijay ayan ti kasal. Kasta ka day. Ayun gaya, Marites. Madamag kumanken ka. Ah? Anya day tanana. Madlaw ko nga men kat agkakalay sa dagiti kabats ma. Gamsi ka kat awan pay. Apay, awan ka di pay kaayan ayat ma. Ni nanamat, kunaklakit din no anya day tadamagan nyo. Ay na, awan pay nana. Ado matagiti lalaki agdat-daton kanya. Ngam anya. Pampanunutak ngamin ti kanayon nga ibagaday di apong mi. At ti kanu lalaki anasingpet. Adda siding iti mabagbagi da. Anya, wala na. Iso akas jay ti lalaki akayat ko. Ti adda siding iti mabagbagi na. Anya, ay sus, pagsasaula day taasaan nga umno, Marites. Saan nana? Pudno ti imbaga day di apong ko. Marites, Hmm. talaga ka ding awan tinamnamakon ka? Ay na, pasensya kan Darwin. Ngam saan akas ken ka ti lalaki akayat ko. Ha? Pasensya kan kat sapay la ko mata saan kan nga agsubsublipay dito'y balay mi. Ang sikat ti babae nga ay ayatek. Amom day ta sipod pay. Saan aya analawag timbaga? Asaan akas ken ka ti lalaki akayat ko? Marites, Ala, pumanaw kan. Kat pang nga asim, tasaan kan nga agsubsubli. Anya, kasta ti imbagam kini Darwin, Marites. Wan, imbagak asaan akas ken kwa na ti lalaki akayat ko. Unay kan, nagsingpot ni Darwin. Nataer, kan ada natalged at trabaho na. Anya pa'y laang ti sa pulong kan kwa na. Jak nga rod kayat. Kas iti kanayon a pagsasauday di apong ko, at ti lalaki anasingpet, kat adda siding iti mabagbagi da. Anya, kayat mo asawan, masapol nga dasiding na. Katuan Ay na, pagsasaula day ta saan nga umno. Alangan kit di mat, asaludsudem pa'y nga umuna jay lalaki, no adasiding iti mabagbagi na. Katuan Unay kan, jak amukan ka, Marites. Patpatsem launa dita pagsasauday di apong mo, asaan mat nga umnaw. Anya, kasta timbaga ni Marites kin ka. Wan, masapol kano at ti lalaki a pakiasawaan na, kat ti adda siding iti mabagbagi na. Kat kunak mat, alangan mat, ano adda agdaton kan ka, kat saludsodem pa'y nga umuna, no adda siding iti mabagbagi na. Kahit anya ko na ngay. Katuan kano nga raud. Ay nagturuday, no bilang lang. Ay na, apaw ni Marites. Mabaakan lang aroday. Patpatsin na pa'y lang, dagiti pagsasaw, day di apong na. Wan nga raud. Ison sa lang ang tinabatbati a babae dito'y lugar tayo nga awan asawa na. Kahit anya nga rod ngay. Bare nga, no makabirok to iti lalaki, nga dasideng iti mabagbagi na. Nay, si kamagayam ti masabat ko darway. Nabartag kamay. awan tata. Nagsakit tinagam ko. Nasakit talaga. Anya ti kayat mo asaway. Pinainak ni Marites. Sapay kurso na dakti jay di pay. Anya, Diyan mo ano niya ti kurang kanyak. kayat mo ka di amamuan no, anya ti kurang king ka. Anya nga yung tata. Siding. Anya, siding ko na yo. Wen, ngamen, ti kayat ni Marites, ti lalaki ka na, nga dasiding iti mabagbagi na. Anya? Iso ka no ngamen, ti pagsasao, day di apong na. At ti lalaki ka no anasingpay, jay adda ka no siding na. Damat siding ko.
Wen, di tamot rupam jayan na. Ti kayat na, jay siding, ijay baba. Niya? Masaya ta na sabat kami rang. O, si kamat gahayam, Darwin. Uy, madamag ko lang man. Naku nang amin ni Tata Pio. At lalaki kano akayat ni Marites. Katay kano adda siding na. Ha? Anya tikat na asawon iti dayta? Ay na, pasensya ka ko man ay tigayim ka, Darwin. At dala ngamin pagsasaod ay di apong na. Ngaging ga ita, kat isulat ta, tipatpatsin na. Anya? Di kayat na kanaw. Jay lalaki, nga da siding na iti mabagbagi na. Ah, Kaputa sigon iti day di apong na, iso kanaw, ti lalaki anasingpag. una yan. Pagsasao, asaan nga umnaw. Bayam, kasaritak taw, tigayim ko. Sino nga raw ti kayat mo? Hindi mo kayat ni Darwin na para kan ka, Marites. Addan to ah. Anya nga adan tulat ta, nga ibagbagamat. Hoy, manutawan mo, 35 mo, danga. Apay ko madanagan ka. Jak tupay madanagan. Madanagan ka. Anya? No adda-agdaton kanyak alalaki, kat adda siding iti mabagbagi na, ay kataklo na ka. Unay kan? Kaanon tupay day ta mapasamak? Ay na, siyak pa yan, nagayim mo, ti madanagan kan ka. Ay na, don't worry ka dimirang. Addan to ti lalaki ang masaraka. Tay adda siding iti mabagbagi na. Anya, agkalay sa da Kenneth kan mirasol ko na mirang. One friend, agkalay sadan. Ngamin, masikugan ni Mirasol. Kasta, ay kat mapantanto manin makiwat-wat ano bilang laang. Wat-wat ko naman. Katuan, ay na, sana all talaga. Sapay la ko ma, tag-propose mo ni Melvin kaniya. Anya? Apay si ka, saan ka di makarik na? Ha? Anyat kaya't mo asawan? Ay na, ti kayat ko asawan, maadaan ka kumamutan, iti kaayan ayat. Saan aday tati parikot ko iti biyag, mirang? Anya, kat no 35 mon? Anya ko ma, uray pa'y dumano nak iti 40, no awan pa'y ti lalaki anatumpo nga dasining iti mabagbagi na. Awan makaas-asawa mo't ang. Anya? Kamanan, Miko? Wen Marites, at iti sabong parakin ka. Sapay la ko mata magustuam. Ay, imbagak matkan ka. Asaan kan nga agsubsublipay dito'y balay? Ngamin, saan ka akayat? Anya? Saan ka di analawag timbagak idikan ka? Awan mariknak apanagayat kan ka. Maawatam. Ha? Ay naawanin ti adupay akwa. Anya yati kurang kanya. Apay asan nak akayat. Ha? Ibagam ko ma. Iti kasta amok mo't Apay, adda ka di siding mo? Ti kayat ko asawan, siding iti mabagbagim. Ha? No adda, amangan no adda namnamam kanyak. Ngam no awan, pumanaw kan. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, Miko baraw. Ha? Ay, uwin na. Apay ngay, kaskalanal pa'y amarunggay. Ay, naggapuwak ngamin ni Ayanda Marites. Sarong karak ko ma. Ay, di nakmit kayat. Apay, siguro, awan ngamin siding iti mabagbagim anya, iso adi nakakayat. Kitam ni Darwin, pinaay na. Ngamin, adda siding na. Ngam, iti mat ayan ti rupa na. Saan kano nga iti baba? Nana,
Kasjay kano ti lalaki akayat ni Marites kay. Ngam, apay ka no, nana. Apay ang masapol nga dasiding iti mabagbagi. Ay, mariribukan man iti dayta. No, anya nga ta, iti koneksyon na, iti panagbiag na. Kastoy nay nga men. Day di apong naabakat, iso kano timbagana. Ti lalaki kano anasingpet, ket adda siding ti mabagbagi na. Anya? Pagsasaaw asaan nga no. Nga isulat tamat ti patpatyon da ya Marites. Ay, danda nila nga ruden mabaakan. Nga magpili-pili pa'y lang iti lalaki. Ay na, masaya at nagranata, Marites. Tata, Apay, aging jakadita. Awan pa'y panggap mo ang makiasawa. ni tatamot. Kunaklakit din no anya ti ibagayo. Day tamot gayam as asawa. Kitwain, dandanikan nga 40. Ngam awan pa'y kayan ayat mo. Ibero kan nakman nga ron, tata. Nga masapul atay lalaki nga... kwa? Lalaki nga dasiding iti mabagbagi na. Kasta ka day. Ni, amoy yung tata. Ay na, Marites. Lipat mo, day ta pagsasao, wasaan nga umumnaw. Ay, sos. Day talaki din na pagsasao ti makagapaw, amabaakan ka. Ayawan mo. Adan tulat ta ka di tata. Anya lakit din. Danag yun, ayan. Anya ti kunam, agkalay sa kayo matan, iti kaayan-ayat mo? Wan, kinapudno na, nagsasarita dagiti nagsinumbangir a pamilyami. Kasta? Ay, sana all. Sana all. Makiasawa ka mo't gaminan. Oray makiasawa kay amin. Iti kaanuman sa anak to nga umapal. Aho, kunam la dayta. Pagbabawyam to dayta nga imbagam kunak tumat. Mabaakan ka la. Anya ko ma. Oray mabaakan ka. Basta ti kayat ko alalaki. Tay adda siding na iti mabagbagi na. Una yan dayta siding. Kaano kanto pa makasarak iti lalaki akasta. No saan kumaana kababain? Amin alalaki nga aglabas. Sa ludsudam no dasiding da iti akin baba. Iti kasta, ammom. Ay, si kakit dimot mirang. Tila sasawap. Ay na, nagkalaysan ni Mirang agayem mo, Marites. Si Kangay Maut, ha? Apay, aging gakadita, awan pa'y panggap mo ang makiasawa. Awan pa'y na, awan pa'y mo't nasarakak alalaking at dasiding na. Anya, ay unay kan balasang ko. Iti kaano man, saan ka makasarak iti lalaking at dasiding, iti mabagbagi na. Malaksid nutunggal lalaki kat saludsudam no dasiding na. Angam saan mo't amabalain, gaputan na kababain. Ha? Iso apangasim ko ma. Lipatam day ta pagsasao asaan nga umumnaw. At dayamot kasta. Ay na Marites, mabaakan kan abalasang no kasta. Oh, itaman pa'y akas sa tilangam, Marites. Ha? Kasla naunag ti pampanunutam. Kuang amin, friend. Pampanunutak lang amin. Naamiris ko, apod no dagiti imbagbagam iti kanya. Kan, saan lang asikan? Ha? Anyat kahit mo asawan? Ako ha? Asaan ko kumaatinakdaran ti pagsasao, asaan nga no day di apong ko abakot. Ha? Manipod na asawa ka, nga awanan kadkadwak. Naamiris ko ahusto kayo. Aday ta, naamiris mon, nga awan sirsirbi day ta pagsasao.
Anya kita masapol, nga dasiding na iti mabagbagi na. Tapno masigurado man na singpot. Awan tikas jay, Marites! Awan! Ay, pagbababaw yak ti saan ko apa nangaklon kini Darwin, friend. Wano ni Miko. Pasig da nagsisingpot at tao. Ngam, Basol mo Isu ano adan tumanan nagdaton ken ka. Pangaasim, sa ikam kuman itinamnama. Iti kasta, saan ka mabakan? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Nay, da kayo magayam kagawad. Nay, baglangan ta nasabat kayo. Mapanak ko maiji balayo kahit. Apay, anya ti masapul mo? Kwa, agkidawa ko maititulong yo kagawad. Tulong. Ay, una yan. Kano la iti nagkidaw ka iti tulong may? Sa ita, kidaw kay manain. Anya, Ay, makauma mo eday tarupa mo, nga karasublay. kagawad. Iti amin natataw dito barangay. Sika, tika na yung nagsubling agkid-kid daw iti tulong. Ha? Naminsanak laang mo't nagkid daw ititulong yo kagawad. Maikadwa ko maita. Kat isumit. Di mo patuloy yung timapan iti balay. Makauma. Ay na, agbababawi ka talaga nang ibutos iti dayje abal daw. Uray siya, kunak no nasaya at ti ugali na. Saan mo't gayam? Nasaya at hindi pa nagkakampanya. Ngam idi na nga bak. Awanay, di makkel ti ulo na. Una yan ni kagawad baldaw. Nagkagawad laang, mangibaddak motan. Podnaw, daytan ako nang bakit. Mangibadda ka talaga. Ay, nukas jay na lang nga kanayon. Saan to nabutusan dagiti tattao inton sumarnong eleksyon. Katusto nasaya at nukasta. Nagalas mo ti ugali na. Saan ama ikaring agserbi dito'y barangay? Ay na, saan lang anilakay mo tinagaramida ni kagawad iti kasta, kumare? Ha? Uray, ito pa ni manang ko. Nagalas din bagbaganan dahi jay a tao. Kasta ka day. Ay una yan. Ay, gaputa kagawad kat limastog. Di makilan ti ulo na. Atew na pa yan ti kapitan. Uwan nga raw. Agbababawi kami anang ibutos kan kwa na. Saan mo't gayam anasaya at ti ugali na? Un nga rod, saan lang nga iso ti limastog? Uray ni bakit na. Nagngato ti tayabdan. Aniya? Pudnumot. Kunamlan sino akabaknangan dito yung lugar tayo dahi dyan nga insyang nagkagawad lang nila kay nakadlim mastog. amom lakay, adda nadamag ko. Anya day ta? Nadamag ko asyak ka no ti pagchichismisan da ijay daya. Anya? Wan lakay, siyak ka no akanayon ti tapik da. Umapal dalakan ka. Iso akasta da. Katuan mat, isumot laday ta ti amok. Maumadan tumot laeng. Awan bibiyang ko no siyak ti pagsasaritaan da. Insecure da lang kanya. Wen, bakit? Insecure da daytakan ka. Iso bayamon. Nay, da kayo mo't gayam ti masabat ko. Baldaw, insyang. Wana na. Sa dino nga iti papananyaw. Mapan kami man umatindar iti kalay sa jika naka. Kasta ka day. Sapay nagpigsa ti tudaw. Ay, wen nga ron na na. Ayam nas ka na mapan kami. Amoy umatan. Sana matuloy ti may sapas ka no awanak nga agsao. Ha? Ay na, pudnutin ako na nila kay kunana. Iso ti importante tunggal adda pasken. Ngamin, manipod nagkagawad,
tangtangaden dagiti tattao. Anya? Iso nga oray agtudtudo, mapan kami Narigat met no saan amatuloy ti kasar, no saan kami amapan. Anya? Ahay! Kasta ti imbaga ni Kagawad Baldo kada kayo? Wan, isumat ti imbaga da nga agasaway di kalman anasabat ko ida. Ay, una yan. Sana matuloy ti kalay sa no awanda. Ay, naggana sa Jones. Nagngato nga raw ti panagkita da iti bagbagida. Manipod nagkagawad dayjay abal daw. Italang dayta. Uray puutan nyo. Inton sumaruno nga eleksyon, maabak dayjay. Ha? Nakita dagiti ka baranggayan ti ugali na. Iso nga imposible nga ibutos dan tupay laeng. Sa bagay matkit di Uray siya. Jak matlakayatan nga ibutos no bilang laang. Ay, uray siyak. Ultimunan, jak ibutos. Heh, para makita kung nati Tagalog. Para makita talaga. Ay unay daytan akin na nga to titayabda nga agasawa. Uwan nga ron. Ay, naimbaglangan ta Kagawad lang da Baldo. Kasanon nga nung nagbalik na kapitan, ang mga noad adaan na nga to titayab na. Ngarod una yan ta saan matuloy ti paskan. Naawan nga agsao. Ay nalabos mo tan. Kastamot ti imbagada kanina na Maria. Ti imbagamot ka no, ni Insyang kani Kumari Dolor. Tunggal adda ka no paskan. Nagkaiwara ka no ti tattao. Ni Baldo ka no ti agsao. Apo, aguurnong da ka no. Aniya? Iso mo ti kunana. Una yan. Nagngato talaga ti tayabda. Uray puutam. Bumabadan to. Mark my word. Anya? Kunamlamon no nangngato ni ti sa daya baldaw. Takasta ti bagada. Wan nga rod atiw da pa imot ni Mayor. Ni Mayor tupay. Wano kongresman, wano presidente. Di da ibaga, asaan matuloy ti pasken no awanda. Isudan to laki de. Ay, una yun ti tattao. Nagkagawad lang, limas tugay. Makita man og nanayon day ja, kinalastog na. Itikas day nga ugali da. Awan, jak lapat dyan nga ibutos dagiti tattao. Impaturay na matan, ti kinalastog na, kan kinapangas na. Ay na, bumabanto day jay bakay. Awan titimayab iti nangataw. Asaan bumaba, kunak lang araw day. Amon lakay, nadamag ko man yan, adata kano ti pagkichismisan da ijay ayanda Karol. Ay, apay ka na. Anya manan ay ti parikot. Yakam mo umapal dala siguro. Ay, awan lat mararamidan da gija iti biyag da. Iso aday ta agchichismis ter aramidan da. Sa bagay matkit di No anya launa ti parikot da ta umapal da kadata. Kagawadak pay lang. Ngam adun da giti tattao na sakit tinagam da kanya. Kasanon no siyak ti nagbalin na kapitan. Diyan adda amatay dan iti apal da. Sigurado day talakay. Iso nga intun umay nga eleksyon, lumaban ka kapitan. Ay kiwana. Day talaga ya. Kan iso ti planok. Lumaban ak kapitan. Na masigurado ka mga baka. Anya? Lumaban ni Baldo ang kapitan? Tuwan ka na. Ay, Diyos ko, makapalit. Nangalaan na nga ta ititurad na. Kat, naglawa mo't di bakrang na, apangalaan na. Sa bagay. Una yan ni Kagawad Baldo. Makapalit. No adda ti tattao, mababa ang lipad, addamet ti tao mataas ang lipad. Ay na. Kunamlano agnanayon anak nga to da. Uray kita to. Numaabak to dayjay. Katawaan ti tattao. Gapu iti kasjay nga ugali da.
Dayta, duwala ang nabulan ti Orayay. Panagbubutos man ay. Wan nga rod lakay. Awan gayam. Asino nga iti ibutos mo para kapitan? Ay, ni Manong Poncho ti butos ko bakay. Si Kangay, ni Baldo ka day. Anya aga po nga iso ti ibutos ko. Uray sa anak ama pan agbutos, ni sumot la iti ibutos ko. Ni manong punsyumot la ang ati ibutos ko. Ay, nasayat no kas na bakay. Ay, awan. Saan tayo nga itulok? Ngagturay day di Baldaw dito'y barangay. Malaksid iti kinaalas ti rupa na. Naalas pa ito ugali na. Ugali da ang agasawa. Wan lakay. Saan la ang adatati saan nga akin kayat iti ugali da? Ado tayo. Iso adakkel tinamnama asaan ang mga bakday jay abaldo. Ay nalakay, umadaning ti panagbubutos. Kung nga rod, 2 months langan. Ngayon mawanti pagdanaga. Ah? Anyat kaya't mo asawan, lakay? Ngamin, agkampanyak man wano saan. Amo ka mga bakak. Kat mo siya ti kaya dagiti tattao. Sana ya? Sa bagay matkit di Uray agtugtugaw ka. Uray saan ka arumwar amapan agkampanya. Mga bakalata. Sa nakas kada punsyo. Nga uray dala agpakpakatudwan na mapanagkam kampanya. Isupay kunamlamot no ibotos ti tattao. Ha? Maabak matladay jay. Nagturod mat ngamin alumaban kas kapitan. Idinto taam muna mat alumaban ka. Anya kumangay tilaban na kan ka. Awan anya lakit din. Ay, nagpigsamot tan titudo lakay. Kung nga rod. Agawid tansan. Ay saan Urayan ta arumar ti resulta. Diyak lakit di makaturog no bilang laong. Di ka madanagan. Siyak mo't lang ti mga bak. Sigurado na ita. Ah? Gusto nga agawid takidin. Ay saan lakay? Di ka madanagan. Dandani ka numalpasan. Kat maamuan tayo no anya ti resulta. Kwa, nalpasan na nain siyang. Addan ti resulta. Ah? Kasta ka di? Ay na-excited ka talaga. Excited kayo? Ngamdimot manong punsyaw, tinangabak a kapitan. Anya? Ay ulbod ka. Ibagbagak lang arudan ti pudnaw. Ngam saan kay pay lamamate? Di mapanyo kitaan, anya lakit din aya. Anya. Una yung tigas to abiyag. Ano apay mo ta naabakak? Kasta lati biyag lakay. Addan tumanan Inton sumaruno nga eleksyon, lumaban kan tumanan. Sigurado, si kanto ti mga bang. Una yan. Kasano tayo tan bakit? Awanan ti pagkwartaan ta. Sapay awan pulos urnong ta. Ay napakadanagam. Ado ti mabalin a pagkwartaan ita. Ag-vlog tamat iso. Wun lakay. Wun no reels gayam. Reels nga'y bagbagam may. Wun. Ag-video tamat I-post ta iti Facebook. Pagkwartaan matladay dyan. Hey, si Kamot Gayam, ex-kagawad. Alex. Makapail kayo, mate. Kitaan nyo madita pagpagnan nyo ang mga no maitoblak kayo. Magmag na kay sa mga aming agbidbidyaw. Awan, tapno daman ipos ko iti reels. Ay, awanin na talaga. Nagkagawad kay lang amin idikay. Limastog kayo mutay. Gimato ti tayabyaw. Ita, naabak kay lang araw. Awanin pagkwartaan yaw. So atila may bidbidyo yaw. Tapno ladam maipos yo iti reels. Anya? Amo yaw, ex-kagawad. Kasla kay aguuyong. Makapailak amin na kiti popos yo iti reels yaw. At dakat nga kayaw na lang daw. Kulibangbang agtaytayab. Ken danom nga gayayaw. Anya ngay da kita ex-kagawad. Anya laki ding. Una yay.
Dayta ti ganabin nyo ita, ex kagawad. No limastog kayo, idi nagtugaw kayo, kas kagawad. Kasla kay met nakakaasay itang agbidbidyaw iti tiltila. Ay una yan. Lalaki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.